Jangan lupa subscribe. Ambil subscribe. Lu subscribe. Manuk. Gerang nginum. Gede sia. Ya kau yang bisa dijual. Gacor mah ya. Gerang nginum sia. Seger. Tah sia. Gerang nginum. Bang. Seger. Enak amat jadi manuk. Jero kandang jadi bere dahar, mantap. Manuk kan paling bagus ya. Pokoknya mau udah sampai lengit si manuk. Gerak dahar. Wih, cai beak dia. Waduh, bahaya. Cai beak mah ya. Mual gacor deh manuk aing mah. Kesayangan di manuk. Mantap di mah, geus. Mau bakin ge menang di juara hiji pasti lagi. Tah, gerang minum sia. Gerang minum. Begacor. Gerang minum. Dia beak. Benar beak dibacaina. Karena tadi siap wae nafsu manuk itu yang paling nafsu minumna. Mulai awet tadi. Sia poho aing tuh kan musim korong. Pakai masker ulah kudu nama ya. Pakai masker dulu biar enggak kena korong. Salah. Karak aman ya pakai masker impor mah. Siang gerang minum siang manuk. Sam jemet deui ya. Aduh, sia. Pugu aing ge haus juga sia bae nu haus. Dasar manuk sialan emang. Salah deh ge. Mantap. Rasanya seperti tai manuk. Matahari seram. Bu, kernaon ieu? Manuk di kumbahan malulu eta. Woina, gerana. Ye, Nus. Ya, keur maraban manuk nih, Nus. Pugusan deuk di paraban tok we. Cih. Manuk aing ge seger tuh nya. Sial sia. Saya tak masker keren amat boleh, dewek. Sengaja aing mesena anu kos kieu. Saya tanya emang ye masker transparan 2020. Malah ya di dieu mah impor ging masker balolong gitu. Kumaha gegelan rinyu. Eta masker. Sia mun make masker ieu dijamin napas lancar. Seger sia tuh. Napas ge lancar. Oh, seger balolong gitu masker. Tapi balolong ge eta keren. Keren dewek.
Mantap. Keren. Bisa deh kemana di ge? Keur musim korong kieu. Kekeluyuran beta suku dong koleceran bae. Roana atel beta suku yang lupangan. Daek aing jadi manuk mah di kandangnya di paraban bae. Aing di mah beak di paidoan bae pegal lah mingan lelempangan. Oh emang ge ya tuman ya manuk kuduna mah di kepar sampe neangan para sorangan teh lah tuman. Lepas-lepaseun bena manukna tuman. Daek kan sih digawean ku manuk. Mendingan hibar-hibarkeun tah. Selah aing dik nyokot saya lah ya. Jagaannya manuk aingnya. Jagaannya, nusnya. Oh enggak sah. Aing nyokot saya lah. Gerak. Kebal. Wah, kesempatan ya keur nyokot cai si Nana yo. Ngunjak yo. Paling poe manukna yo. Oh no. Anu yo nu bagus yo. Yo, bagus yo manukna yo. Hey. Laku yo, meuli beas mah 3 liter yo. Paling poing, ngunjak. Ini tangis di isi mah. Jenis kemana yuk? Ih, manuk aing kemana ya di dia? Masalah si bangkong sawah ya pasti lagi nyokot. Sialan teh budak di tanangguan. Cenah malah nyokot manuk aing. Sialan geus manuk kesayangan aing dicokot. Sialan budak. Gua anjing lah. Wih sih manggil si Jenus tuh. Tadi mau manuk aing. Hah? What's it eating by? Hah? Hey, Bos Reman, kemana sih ya? Aing dek si Janus ya kemarin nyana ngunjak. Oh emang nyana ngalunjak. Manuk aing gear ker tadi kita nyokot nangguan cai cenah mali dicokot. Sialan emang tebdak aing lah. Mending teangan bae kurang. Oh no. Lah kapan di mah kurang kebugan lah. Hah? Manuk mah ya. Manuk saya ta. Lumayan cokot kuing lah. Oh no. Mana buat dia? Cokot kuing lah. Bagus manuknya ya itu sia-sia aing nyarang. Saya bukan saya. Iya, bakal lah. Hey. Manuk aing kemana yo? Manuk aing kemana yo? Wah. Dia nyana masuk di dia kan air. Tuh, nya benar be. Oh bener betul. Odar pun itu. Tapahan we. Oh no. Mana ya manuk? Iya. Naon sih aing salah anjing. Oh. Manuk aing bawa kemana sih ya? Naon sih aing mau manuk sentuh. Tapi di dalam kampus ya nyokot galak. Naon sih ya? Aing mau gentu. Tinyawa sih bener ya. Ento. Ngomong ke ti tadi aing. Atuh sia jingan ti tamarangguan manuk aing cenah malah kabur atuh sia jadi korban gua aing bajar nyokot sia. Manuk aing bae. Ayo geus ge nek baturan aing neangan manuk aing. Sia mangkana ulah salah sasaran bae. Aing leumpang cenah ge sia dituduh maling. Geus sia bae. Pangtayangankeun manuk aing. Oh. Gaet teh. Oh geus cek ke ditu aing ka dieu di si Alit. Oh geus. Mun ka panggil ge kayak main bae manukna. Ayo bos. Oh. Lumayan. Sia-sia. Woi, Kas. Manuk aing tah. Gerokan. Woi, Kas, manuk aing yo. Main cokot-cokot bes ya. Naon seuy? Naon siang ngaku ku gua aing tadi nang manggi. Manuk aing yo tadi main bawa baes ya. Cek, kada. Pan maran sia. Di manuk aing cenah. Manuk aing yo.
Woi. Si Janus keguletin saya tadi lo. Ngerebutin manuk aing di pelemen itu. Woi, jangan sih. Woi, naon sih? Woi, naon sih? Naon sih? Ayo pisakan ya om. Woi, naon sih? Woi, naon sih? Deh, datang sih ya. Are dan sih oh gawean sih ya raributan. Kugu aing mandik nyokot ieu doang manuk nama sebodoh sia ta cokotan naon. Tah manukna cokot geus ribut dingis dinya aing mah yeuna nyokot dina doang. Aing mah tangga ribut-ribut.